kumeti wambe ubeke wangili ntu wazi yokengi weke wa maanangi atano ntu yani kuza kuite kuza yani mukitito wa mwaju ndi wajukete kwe junia na ndwe wa mushuzu in fact mundu la wasio gia to mwange ni mundu eta wandeiwa ndiwo sinu watu ile isi akawa oza wote na ndete ina aga sio katwilo oza wote waju ai mutati wa watu igio yiniwa we ndwe wa mushuzu ede agunda ina ndwina aende wakakita ako kotumia aume kwa ainukwile wapeka wathi kaini wena aume mathenziwa wobu akwa onatika ale kwa nani akwa onatika nana akusimoni na ngikuya beka wathi ngwiso thoka ka bumba ndini kana kethe aku wake we kana wezoko mana yako ningini tika biashara ngitete no ka shambiki ina ningi ndumba the kilomba there andicho kandikuwa there oneba na kwethia silingi maana ele wezi mpe makombe atano na kuadhi ya maana ele ito amina imeisha game imeisha bora nitegwa na juba imundu ngwe lo likila baka tikateli kila ende na nituiwe niye nacho wiza akona sanye matina nyangale bale loni polisi imbabu tesi yaisi wiwe amwe wande iba ya mwiwe ndo amukima mtu amukima kitimbaka ndo amwetia kionde ndiba zote mwiwe yuma emakuiwe na ni wona indi polisi mo kama alikilila yuko umundu ta mutati Joseph ena mwamini na mundu ko dagana niko ni mwamini na besa na sio na watu mewa maana hata naona wakasio watu mwangilie nge yule na kwanza wakasio kwa kabati is message hiyo maneno sasa imeisha hakuna mtu atakusumbua tena ndete ino huyu hapa ino yumina na wamini na ndete kwisha ngawa ya dala na kana niko akona ndete amutu ile ijake na ngewezu ya dala waji mutati utukikie jiniwo nduyu kaata kwa kuna wathi nikenda wese kwithia yinu to no kwa ninye no manomo kambita cia mbesa ayo umene ni motege kwitha tili ebe yubanga mwanzo ubyeka mwege ya kabisu iko ayu mwege ya kasilia iko yu yimbo yu kaisa kasilia ona issue ya mundu kwitwa Marieta wa kijana Musyoki ona issue lo ilio kewe ndiweta ila ni to waloko arrangement pa ikindu ke kotini kwa kemwe mundu issue ya kijana Musyoki na Mbutu ni kindu cha maandika no meba yote mamini ba yote na mugagi yana botu ilo mbesa 40 bukwabu tuambeze kitu ndio aike kotini hapana ni ila litwa local arrangement tuli buna yetu andana yetu wenetu webana ya kuji then mutati woyuko ro mutati na kawidha gunda inana gundu inao kete kwanza wenuo ubotete wodi kita ndalani ene wa ilo kwato in fact wa ilo kwato nundu wikulia wathi andina hata iwo na ndio ina right sia kijana mumo na alame na right ni mundu etikura ndewe na ndete na moyo maaminie na kana niko wewe ukule taiwo nuzi wale ambati yani wanakuni kendo kamba kweke wambeni kusema kwani Joseph muteti wa ilo kwatwa ukenge waseli ndene ukakulwa we kulia kana niko we wake yana mumo aye ile akuni wina aye peo ndu wile nyenake ayi ndi wa ina ume utwa yake na juwe kulia ki ulike wandene nundu wajiba au potele mbokeni te yagu na mbesa hii utumie wali todi utunga in fact jona kaka ninja kana niko jina mbotunga wa mbesa hizo wone utumia hata hiyo ndwina wathiti wethe yagu wathiti wa mwitu wa mukwe wathiti waku wajuwe wenzumbo te hiyo ona kukana niko na maana okitiro mulekelele ona wailete kwenda wa mwiki sedi no bo shuka dala ona mundu endoke da balaba in fact mundu ndo ko thoni nongi mundu endoke da balaba te kwake nelo keza bona mundu no jiu kwa tongi kwoko uka hakitiyo sisi isi okabanda wichigwitu kwa alasia makombe itia nundu wendete na ndana yeneja right anojo uno ni kida kuli nani madam Mary ojo na kuni imusele na umie na kuoni kuna wezu ya the was ne the mbui mwaneli hadi hapo kwa toka bai ko no tinye na ekio na neko bure kabisa akambate kiko the tilu ne take kiko the tilu tenda nina tienda ni ai hosio kukelia mbandi anye nenda na kibindi ba nukila sia mbandi ndendo mananye ukakwata milioni sia nata akae wa akabii asimbunduki ya nani wote akina kwa kavoka na mwogile umeasuma mino kila mamino badala mamino nuwe pati ondungi nenge shughuli hai mundu pe mundu ile baote atia isi manosho so base mbesa sia nata ni mumanthi kwani shame on you mundu wonde wili usu ni mundu weyana na kweba emwe kwati suwende ndiwa nani kwati ndiwa nuna kwati gelo na kwati message na yo no babesa wina mo no mano suku no Joseph muteti no na message niko nayo kila kitu chote ko nika age ndo mbito kuna uchunguzi kama na wewe mtu ile isi yako message ye wako ati budi to Amina
ndete ina gathi we jake message tuko nayo bana ithi tina nake ndukite na facts baka wese with it's a fact not a fiction kevya kila kintu chonde ndo wi umela kwata message tindu atumiunua weta wo ye jamaa yibu ndoni